HDP. Ömrümden خوب. Eyvallah fan bitti. Ben DEM Parti'ye kullanıyorum. Demli. HDP. Azıgıdan DEM Partisi. Ömrümden DEM Parti'ye. Soruyoruz hangi partiye kullanıyorsunuz? Ya da Kürdi bileceğiz. Kürdi cevap verdim. Ve Türkiye belki elde zanım. Eğer Kürdi bileceğim. Azira xubdim DEM Parti'ye. Em emekli خودش شرفی دم بکوچه قربان پیمکه ام انسان بلند HDP. هذا ما صلاح الدين دمرتاش هذا ما كرداس كردن انا مقيفيس متركا Adaleye DEM Parti ve Coş u Kelecanek mazın dudolme. Mevden o da pevdeki. Namzetin DEM Parti şevedin u İru ve gelek bajar u nafçan ve gel rahatın gel hev. DEM Parti. DEM Parti. Ziraya xubdim DEM Parti ki. Evden deme evden ki. Rızgariya başarane Vanem hatından behane Mıhraşim civanane Bilbijin di dengi lwani bukubure. Bilbijin nami ser bikevin. Nami akebe gelen bir nerede de. Bilbiş ardına kendisi yok. برنامه هلبجارتن تایبت ام جارک دین بوارنه ام هول بدن آگاهی داوید درباره هلبجارتن ایده ایدی اف هلبجارتن ده روزا فینالی ده انجام کوجی درکتنن سیاست AKP و دستلاتداریا و یال همبر اف واژه هلبجارتن بچرنگی تیبری و برن ام میوانی خوره و روزنامه‌وان خوره بنرخینن نهال استودیو حوالی ما روزنامه‌وان ماموستا فهم شق آماده تبخیراتی ماموستا سرچاوا دیساد جگلک دوران آمده ج روحای ج سرتی ج شرناخی و جگلک دورندن امی میوانن بشتار بکن دیسا به تلفن جی هفسروکی کنه که بریز احمد کراموسی و بشتاری برنامه ما دبش دویمین ببه امی ویم جاری بنرخینن مهوید کن حوالی ما د تکنیکی ده میوانم بله دبیجن میوان ما جی آمده گرک آگاهین داوی جی آمده بنرخینه بریوان آلتان دبیجه آماده نبویه ما مستمش دست پی جمته دست پی بکن حتی تلفن می دنجی حوالی ما آماده بکن هل بجارتن وکی گشتی تیروجی آگاهین داوی جی شوپان حیلین کو AKP دکی درباره هل بجارتن اینده ترس و خوفا گوت خوازی بخد دلی گلدش خدا خویانیا دم پارتیش ده شوپان هم گوشتی و تابلوی چاب بنرخینه Ya işte her mühim hava muhabbet avamlıdır hırcartı dağın ama saata dumahiye yani ya her girin eveku ve saata dumahiye de bir taybet ev deverin ku AKP fazla behmilev sahtekariye van hereman bdes bıkı van hereman yani heremin sinore bakuru başure Kurdistan'ı bir taybet jişirde bir hayat jolemer gelek deveran و هر وها تابی باکوری کردستانی جی لگرک دوران بوی تشتید کن و هر وها نفت باجارن وک سیرته باجارن وک مردینه جی دخوازم سختکاری هم دست بخن الوان هرمان خودی درکتلا صندوقان و چوینا سر صندوقان دنگداین gelek بهیمه yani ev saata dubahi gere dvivari de baş bebkar anin yek ya diye ev hile u sahtekariyin ku AKP pektiğine yani biraz tici em kes de şaş ne bu çünkü em zanı bun hepçen hılbjartını AKP van sahtekariyandıki
Beriya ve hilbijartire jî tespita Dem Parti bi xwe jî hebû di sala çûyîn 28 îlonê de Bele. tiştên bi tespît tê zanîn 503,000 asker û polis bi destê Genel Kurmaya Tirkiye û saziya bilind a hilbijartinê ku her du jî wek saziyên Erdogan dixebtin bi şîrkatiya wan 503,000 asker û polis cî bi cî li Kurdistanê mühendisiyekî pêk anîne û hatine belav kirin. Ji wan hat tê gotin ku teqrîben 8,000 li navenda Şirnexê û gelekî wan li navçeyên din yên Şirnexê ew ê ku yani du süd deng jî sêset deng jî em bêjin tablo diguherîne li wan dera bi cî kirine qasî tê gotin herî kêm 7,000 hilbijêr jî bi vîya wayî bi awayekî sextekarî li Sêrtê hatine cîbecî kirin. İja tabi tiştê herî baş ew bû gel jî û Dem Partî jî li hember vê sextekariyê bertekekî mezin nîşandan. Cî bi cî tespît kirin yani ew kesên ku çûbûn ser sandoqan û ne hilbijêrên wê heremê ne ji derve wan anîne û bi sextekarî wan anîne ji bo ku ew şaredarî bi dest bixin anîne çûn wan dera û teva teşhîr kirin. Tiştê balkêşî di dema teşhîrê di van asker û polisana hemû rûyê xwe digirtin yani net karîbûn li hember kamerayan jî bêjin ku em hilbijêrê viranê çünkü ne hilbijêr bû. Navnîşanê wan jî tune ne yani bi gor kanûnê kesên ku hilbijêr dema bajar biguherîne divê navnîşanekî hebe lêvana navnîşan tune bû. Yani hin navnîşanên ku ne avahî ne jî li wan dera tu lê dimerî 600 kes, 700 kes, 800 kes li wê navnîşanê nivîsandine. Hatta hin kes derketin gotin ku li bînayê me em 4 malin lê me dît ku di bînayê me de 400 kes, 300 kes, 200 kes hatine nivîsandin. Yani bu awayekî sexte. Tu ana wek hilbijêrekî normal tu biçî bêjî ez dixwazim bajarê xwe bigorînim ez Amedê çûmim Mêrdînê ez ê qeyda xwe ji nû ve bikim di wexta xwe de tu biçî jî lazim e tu biçî ji muxtarî belge bigirî ji nüfûsê belge bigirî navnîşana xwe ya nû bêjî li wir qeyda te lazim e hebe lêvan tiştana yek jî nekirine bi organîzasyona dewletê pêk anîne ev ya her wiha tabi bi awayekî din jî bi kar anîne bi rastî divê em jî qet birnekin wê jî bêjin ev ya şerek taybet e li hember Kurda hin taybetmendiyên şerên qirêj bikartînin ev jî yek ji wan cûreyan e çi ye bi vîya wayî teva bi hev re dişînin ser sandoqa dixwazin hestê însanan ji sindoqan bişkînin yani însan bêjin ku wele devlet amadekariyekî mezin kiriye û devlet ji xwe şaredarî wê nedime hewcê nake em jî nerin ser sindok ji bo wê yekê jî mesela sibê de wekî nûçegihanekî min daîm balkişan ser vê yekê yani ji bo vê lîstika wan bêşkandin lazim e herkes biçe dengê xwe bikar bîne çünkü ew tiştê ku devlet dixwaze çê bike ew e ku hest û xîreta însanan bişkîne lê tabi bertek nîşandayîn gelek pêwîst bû ew baş bû bi rastî jî tespît ji bo siberojê baş e dibe ku îtiraz û falanı bevan Mamosta belê tiştê gote anî ziman giring e ez dixwazim di anûçeyên ku di ajansa de cih girtin bal kişandin ser ku yek ji çavdêr li ser sindoqan li Sûriyê jiyana xwe ji dest da gelo dîtin hate de ermaca wê ne provokasyoneke ji bo tevlevî çê bibe ew dengdan bi awakî Dem Partiye nikaribe hilbijêrên xwe bişîne ser sindoqan ermac ne ew bû yani şu seri de pey provokasyonanın yani gelek deveran gerek tişt peykanın mesela dve jbiramene çe doye vare lin sebine cerdavan derxistin kolanan nava gel erişi gel kirin yani peyva erişi gel kirin gel bersiveki baş tavan ya gelek mühim bu le xwastim bi provokasyoneki de xelk ji
ji ser sindoqan dûr bixin yanî niha ew dizanin ku gava gel biçi ser sindoqan ne mümkün e ku ew qezenç bikin ew provokasyona Nûr jî nikarin hîle jî bikin nikarin desteyî ser nerîna jî ser sindoqa jî ji xwe tedbîrekî baş girtiye Dem Partî yanî ev carwek carên din ne û her wiha bi taybet li bajar û navçeyên mezin de nikarin ew sextekarî jî bi rehetî bikin lê niha dixwazin bi provokasyonan xelk ji sindoqê dûr bixin ew tiştê Amedê jî ew karmendê Dem Partiyê ya ser sindoqê berê jî hatibû tehdît kirin yanî jê re dibêjin ku tu neyê ser vê sindoqê çünkü bandora ew li ser wan însanan heye û ew jî lûr dixwazin ew sextekariya ku serê sibê zû li xelfetiyê pêk anîbûn bi giştî çûbûn ser sindoq û gava Ömer Öcalan jî parlamenterê Dem Partiyê rihayê bertek nîşan dide êriş wî jî dikin heta êriş wî jî kiribûn aynî heman tişt dixwazin lûr jî pêk bînin ji ber ku ew karmendê ser sindoqê ya ser bi Dem Partiyê bertek nîşan dide bixabin wî jî li ser sindoqê qetil kirin yanî provokasyonun bi vî rengî çêbû di her hilbijartinê de ji dixwazin van tiştana pêk bînin fakat tiştekî din jî heye yanî pir di zorê de re ev ya diyar e xwe nîşan dide li her derê pir li zorê yanî hemû dewlet destê wan de ye hemû desthilatdariya dewletê hemû saziyên dewletê bikartîniye hemû cüreyê kartîne îja ew têr nake bi van qirêjiyan jî bikartîne ya ciyê mixabiliyê jî ev e ew aliyên ku ji xwe re dibêjine em muxalîfin bi taybet ew partiyên din û bi taybet jî CHP heta niha yek bertekek nîşan nedaye li hember van sextekariyan yanî tu ji bo siberoja Tirkiye îdia dikî ku ez ê Tirkiye bikim welatekî demokratîk hemû kes bi hev re pêk ve bijîn yanî em zanin van gotinê wan valaye ji bo AKP jî dixwaz dewleta Tirkiye vegerîn xilafetê ama işte ew jî dibêjin ne rast e yani ew ji bo dema hilbijartinê bi rengekî sextekariyekî dikin fakat li vir hiqûqekî wer heye ku ev roj ew tişta li hember Kurda bikartînin ew ê siber roj eger hûn bêbertek bibînin eger hûn li hember vê sextekariyê ranewestin vê siber li hemberî we jî vê tişta bikin yani wek mînakeke dibêjim demek ki devlet di destê cemaata Fethullah Gülen de bû hemû polis û asker û dadwerî di kontrola wî de bû tiştên bêbinî dikir ku kesek hesab jê nedpirsiya digotin em dewletin em çi bikin em biheqin em qanûnin lê piştra rewş guherî tiştên wer kiribûn ku nedkarîbûn xwe biparêzin jî çünkü tiştên bêheqûqî kiribûn îro jî mesela ew tiştên tên kirin tiştên bêheqûqî ne siberoj rewş biguhere siberoj rewş biguhere ew tiştên ku niha hatine kirin tef sûcin wan tiştên ku îro kirine kî dibe bira bibe ew bêne darzanin ew hesaba vê yekê bidin hayca divir de ew kesên ku tên kar anîn divê baldarî ser vê meselê rawestin dewlet AKP MHP wan bikartîne wan ji bo karên xwe qirêj bikartîne ew li Şirnexê ew li Qelebanê ew li bajar û navçeyên din yên Kurdistanê najîn û tu heqê wan tuneyê ku lûr dengê xwe bikarbînin yani ev ya tiştekî gelek xwezayî ew kesên ku li wan dera dijîn eger piştgiriya Dem Partî jî nekin lûr dijîn dikare îrada xwe biçe li ser sindoq di awayekî demokratîk nîşan bide yani kesek nabêje ku yên AKP'yî bira neçine ser sindoq dengê xwe nedin fakat ew kesên ku lûr dijîn dikarin dengê xwe bidin ya din jî bi gor qanûna hilbijartinê ew kesên ku wezîfedarin jî dikarin dengê xwe bikarbînin ew kesên wezîfedar lûr ser sindoqê dikarin dengê xwe karbînin çi dixwazî polis be çi dixwazî asker be fakat vana ne wezîfedarin vana wezîfedarên AKP'ye ne vana wezîfedarên MHP'ye ne ser navê AKP û MHP ji gelek bajarên dûr hatine yani tiştê balkeş zabitekî Tirka dibêjine Teymene dikeve ser internetê lê dinere ku bajara yû hatiye guhertin ji Sakaryayê 1300 kilometre wê de li Şirnexê bûye hilbijêr nikarî îtiraz jî bike
Agahi dümvet becekut ve roje bir tabi ekiba xo emed ve bibin vur gune lur dengi xub karbinin. Wan balafrantinin bir şevle la askeriye dedin razandın, dınav askerandı. Sıbetra jivan zutinin dibistane dengi buvan dındayı. Sucibiye yani Sakarya'yı Şevşkul Kurdistan'ı vazifedar nere. Yani gelek işte vakırını eviye tabi suci ve emve suca daim revan mukabeni yani ev imkanın devleti bu kartininden parti cihavla yani red kir veya serledana etiraz ejikir taybetiş bu rahayış bu sertiş bu şirnaxi tani zaman hatta dibejin colemergi jitede ev ravş heyi jgelek deveran ani ko ne belge ve ne nav nişana ve ne evi deveriye hatta navi dengin bilu tevgerciye bu karanine ما مستعد خوازم وی بخرسم کنو کرد شر تایبته بله شر تایبته بگم دم پارتی گره که برسه که باش با آمده کاری شر تایبته گلجی دم پارتی گله بخوا ام خوازم وی بپرسن ما مستنا دوی هل بجارتن ده الگوری گو افقاس دکو دولابان حاضرتی و آمده کارین دولتی جبو هل بجارتنه کوش بنی و همو سازین خوا خستن دوره asla beştariye gel jelbjartın da tabi van hamit işte gutani zaman çavay. Yani işte kuj sibede em de şopinin beguman başı yani gel sandokan be khodi ne işte. Bale. Hemus sibe zuve derketin serbi sandoka ve çun yani beştariye ki Kurtlu Kurdistan'ı dukuye. Ama tabi ya mühim encame. Benim karıcını have tişteki aşkere beguman bugor saata Türkiye saat çaradı Kürdistan'ı saat bence vejin encamı hediyedir. Yani kanabe de despekedi ve encama beştariyi derkebe oluyor aşkere bebe ama kanaat amne ve ku ve beştariye ki kurtabe bugor helbjartırın beri ve beştari zedetir be bu taybetli Kürdistan'ı azsa hevitkim kullu Türkiye cilgelek deveran ve beştari bugor helbjartırın kevin zedetir be tişteki dinci heye yani evci AKP çici bıkıt işte kuyad ki ve vekberini karibı kurt derkeviş sındokan tabi helbjartırın herebi de tabi via mukhabın ne serkeftine muhalefeti yani AKP khub Erdoğan khub nige khudayı ev revşa aburi ya Türkiye bandor eki pirmezin kiriyel ser insanan yani dve evyaji baş peynir kanlım bir taybet pişti hilbijartırı yani hinde kreji çedibin lele hember wan krejiyan hember wan şeri siyaseta şer emnikarın ve paşkım fakat ev revşa aburi ya Türkiye İro zaktaki mezin ser insanandıkı evciş berveye ki naçine sersin yani biçin sersin dokeci zedetir nakhazın denge khubidin AKP'yi Van Bertekan'a emdibinin fakat divir de kemasi çiye yani ev abori jiber revşa siyaseta şer hatiye ve revşe yani eğer siyaseta şer ne bana beguman İro revşa Türkiye cuda bu fakat bu şer hem abori tekbirin hem ji sistemeki faşist ya ve ki AKP ve MHP'ci hatta nuhacil ser hükübe yani opozisyon muhalefet bir tevahi bu seri de cidden parti ve yeki baş bilirkhine ve yeki brastici bir zelali ve gel beden famkirin yani eğer İro Türkiye'ci Ali abori ve tekciye sedema herimezin ya ve yeki siyaseta şere siyaseta faşist ya AKP ve MHP uvan krejiyin ku hatta en bast ma usta çen agahi ji da ajansa da ji girtin em txazın vaji parva beken agahiyen kodvan saatin davide lediji helbjerin ve guhestin razibun heyed bejin ev be rumetin u be terbiyene u dizin servan hati gotin evnerinin gele şirnaxin razibun nişani helbjerin ji ali da saladariya AKP MHP ve guhesti dan gel jehel bjiran ve guhesti ra gotin hun jbu careke hatine ver şerm bikin bipeyvin ruhji beri hunji beri
کورن هون کولنه کوله به رومتن به تربیانه او دزن سروان هاتی گوتن دیسا نمزت AKP یه مدیا دیجی ریشی وظیفه‌دار صندوق انکر نمزت AKP یه شهرداری مدیا دی ویسی شاهین ریش برب سر وظیفه‌دار صندوق یه پارتیا دموکرات کر هات راگهاندن کو وظیفه‌داری پارتیا دموکرات راکرین نخوشخانه افجی یک جوان یعنی نه تنها سر هم بدن پارتی دیجی دبن هدف ایریشیوان اش کره خویایه problem cevaz lember kurda gava vantişlana pek dinin bana beden diminin eğer tu beden bibine siberoj begerin teji eğer hattan halvan edin vere gel yani jiber ku berkhudana kurda khurt biye u kurt seri ne tavan diyel berva le siberoj jvan erişan sud bigirin ve bere khubedin hemiyanji bir de CHP'ci ve bir de partiyen dinci. Beri disa namzete dem partiye ye amede jbo dengdani banker namzete dem partiye ye jbo hevşaradariya bajari mazın ye amede doğan hatun u her vaha sera bucakşi bangle gelkerin ko denge xwe bikarbinin u xwedî li sendoqan derkevin doğan hatun bangle wan kesan kir ko ew heta niha dengê xwe bikar neanîne ku heta saet 16 dengê xwe bikar bînin serra bucakşi jî bang li xelkê Amedê jî kir ku xwedî li îradeya xwe derkevin اختیار به هفگرتنی چونه دنگدانی نوچه که بیرنگی جایه لدبیستانین نافچه باجار نوی آمده جبو هلبجارتنان تبلیبونه که زیده چه بو به تایبت کال و پیر ده ساعتین سبه ده بزارکین خوره هاتن دنگ خودان دایکه که کو با آلیکاریا کچه خواه هات دبیستانی تفیکو او دمشه ده زحمتی دکشینی جی چو سر صندوقه دو اختیارین میر این کو هاتنه لیسه فاتح آنادولوی یا نفچه باجاری نوح آلیکاری دانه هف و به هف را جبو دنگدانی چو سر صندوقان تبلی هفگرتنان جی اختیار اف نوچه که بالکشی کو به همو یعنی بجن بتمنین 18 سالی حتی 7 سالی جی تبلی هلبجارتنان دبن اف جی با آلیکاریا بتایبتی اختیار جی آلیکاریا هفدو دکن دچین سر صندوقان لرزدانی جی سور و هر وها گل لپاسوری جی گل نافچین کوج بو پاراستنا صندوقین خوا لدیجی دنگین و گوهستی با آوائه کی گرسایی چون دنگدانی اف جی بالکشه یعنی به هفکاریه هف به هفره پولیسان گاز بردان چاوه هفشاردار دم پارتی یا باجاری مزن آمردین جی اف جی نوچه که لنفشه سرتی جی هلبجرین دم پارتی لتاخان به اختیار جوان آستانگدار دچن سر صندوقین دنگدانی او دبیجن وی قیومان بشینن یعنی وی جوی داری درخینن وی واتای گوتنن جنه که 120 سالی جی ده همبیزا کری خوده دنگ دا و نشانه سرکفتنی بلینکر بتیلی خواه اف جی بالکیش جنه که 120 سالی لگل کره خواه تلیه سرکفتنی بلینکریه لچولی که جی تبلیبونه که خورد هیه لچولی که گل جسری سبه بر بقادن دنگدانی و هرکین لکانی رشیه دیرا هینیجی لتاخا سیمانی تبلیبونه که خورد هیه بل اینها ام تلفون جی بری خود دادن عمر آکن جشر نخی اولی عمر بخیر هاتی و شنامه رجا بخیر حوالی عمر آکن حوالی عمر آکن دم باش حوالی عمر هنده گمد بیزن گلو حوالی عمر دم باش بله بگدین گوهات بله اون بخیر هاتن و شنامه الجمت چه آگاهی هیه بکرتی امنها جتا بگرم فرمو وشان خوش سریده انها ام شنق ناون دنه لبره هلبجارتنه دشوپینه بله شنق ساعت هفته شبکه ده دنگداین دست پیکر لبره ملت نها دچه سر صندوق دنگی خود ده لبله رaya گشتی ده وجی شوپان به تایبتی شنق بری ده چند مهی بری اف هلبجارتنه لشکر و پلیس به نزدیک 7000
anît bûn bajêr ve qeyîd kirbûn îro jî şevekê saet yani destê sibê de îde bi dolmuşa bi otopêza û ve anîtin nava Şirnexê بله ما وانیت شنخی لبری دنگی خوب کارانیتن واش لشکره به تایبتی آنیتن مکتبه کی نبیویجی تون جنرال Ömer Keçeci gir levere jiberku eki anîtin hen rayê xwe tev bidine AKP û MHP destxelateri AKP MHP yani çuwa bêjim 5905 denk heye li wê mektebê sadece ve sadece leşkerin yek heba Şirnexê di wê mektebê de tune ji ber wê yekî ixtiyarkî jî tune tev askerin me ji xwe dîmenê wa jî kişa me di raya giştî de jî parve kirin li wîrê tev askertin partiya demê parlamenterê wa Zekî İrmez û hevserokê bajêr û hevşeredarê bajêr li wîrê bûn gel jî partek nîşanda bi taybetîn duruşmeyê diz li virê hene baldar bûn diz li virê hene duruşmeyan avêtin û fîkîniyê xistin polîsa jî hemberî vî li gel êriş kir yekî kir binçavekî kir binçav بله دورده اف مرمیین پلاستیک و گاز بیبر گازی بکارانی لبله نها گل تایبتی پشتی نیورو hani روژیه gel pişti nivro kete kade nahat emdiçin kija mektebi tijeye geldi çe denge xuda veje evare saat hayani çara deng dayneye maya çulu 45 dakika 35 dakika mayaj bu denk dayne ben biraz servedeci bangavazici bekim bra geleme her ser sandık denge xuba veje vina xu بسر بخه باشه عمر از خوازم بپرسم نه تایبتی چاودێرên ser sindoqan çiqas asta parastin aş sindoqare ji bo dwir di sextekarî û hîle nekirin duî warî de agahîl cemte hene çine dwir de partiya demê karû xelatê xwe kir ser her sandoqê hem berpirsêrê sandoqê heye hem jî müşahit hene ji bilî wî di mektebê de jî berpirsiyar hene berpirsiyarê mektebê li ser sandoqa te pirskirêk heyanî niha derneketiye parastina sandıqa dem partili gorî wî tedbîrê xwe girtiye ji vir wir de tiştê ku girîn ki gel xwedî vîna xwe derkeve û here ser sandıqa bi ber wa hilbijartinên ku ji dervayên bajar anîtiye ber wan nekevin herin vîna xwe sandıqa de derxe belê asta bi giştî tevlîbûnê çiqas ji sadî çiqas gor ku te şopan diye Naha em dît karin bêjin de gel de coşekî mezin heye vega wê nûçekî jî derbas bibe em vî jî bînin ziman namzetin AKP Mehmet Yarka naha li mekteba digere dema ku diçe mekteba millet li hemberî wî pertek nîşan dide û ew duruşmeyên diz heye davêjin hemberî wî û bi Tirkî dibe yuhalama wî kim ji wîrê berî wî didin naha gel mekteba tije kiriye luan dere disekine o beşler buna gel hayani naha livre baş diçe Belê baş em Ömer Akin rojnamavan ji Şirnexê em gelek spas dikin ji bo beşdariyete didem em pêş te eger agahiye be em dikarin dîsa li we bigerin fermo dem baş serketin bi xebatî we dem dixwazin xebat xweş belê hevalê mamosta Fehîm min hat vî warî de agahiyên ku Ömer Akin jî balkişan tevî ku de ku dulabên AKP polîs anîne asker anînin û hewldan sextekariyê jî dima ve hilbijartinê bikin lê gel sendoqan berneda û li her derê jî beşdariyeke baş ya gel ragihan tu çi dibêjî fermo Ya xwedî derketin bi rastî jî gelek baş e belê îradebûneke li ortê de xiyadekî yani îja tiştekî balkêş yani em bêjin ji niha de ji bo îroj ne divê hilbijartinê de min çend car jî got di bernameyan de yan jî nivîsê xwe de jî min anî ziman Dem Partî divê hilbijartinê de keso xebitî yek xebitî yani em bêjin di hilbijartinên din de piranî derdiketin qadan dikaran digeriyan yan jî xwe pêşandan pêk daniyan lê ev car mal bi mal digeriyan yani di bajarekî de şevekî de 7000 insan takriben heftê 2000 avahî geriyane
لامد جیل گلک دورندن جی یعنی دنافچه شرناخی جنا روزنامه وان گو نمزتی AKP digerin و millet dibeci düzün و tabi şermezar dik. şermezar dikin ama yani insan emeci mal be mal geriyan tabi ve çıkas bandora xul sandokan bike eme pişti hilbjartın tamam be bebinin yani jboye kemer nohad nikaret işte bele bekin hinki zuy na goro hinki zuy çünkü bu kadar saat çaradı pişti çara hatta encamin avul derkebe her ikem ve saatek derbas be ama dıvır da işte xuyadı ki eve Kürt serine tavandın. Lehember hemmu krejin AKP serine tavandın. Berhudan. Mesela vek minak bejin. İro AKP yancil partiyenden yen devleti yek insan ekivan ben girtin kessek naçı Juan partiyan namzet nabe. Ev aliye ku bere medgot ya gav kadıncım got ya cemaata gülen deslatlar bu. Eriş anin servi nuha yek insanek li Türkiye nikarın naveonji bigri devi xo ştırsa li Kürt به هر آوای برخودان ایرو دم پارتی هری کم 12,000 انسانی زندانه زندانه ده و هر وها خیلی کو زندانه ده هزاران انسان در و دیساجی کرد به همون آخول ارتینه دسکنن را دوست ما مستمع بری خب بدون وانی کلوانی روش چاویه انجام هلبجارتنی که اونها البر چاوچه هنن روزنامه‌وان ها عدنان بیلن آمده جوانی حوالی عدنان تبخیر و هاتی و شنامدن باش صابر سپاس سرچاوا حوالی عدنان ها جی ساعتین سبه حتی ها هلبجارتن بر بکوه دیچه انجام داوی کو کتن دستیته بشتاری اگل چاوی بکرتی هم تخوازن آگاهین داویشته بگریم فرمو بله ساعت ایرو ساعت هفته دست بکر هلبجارتن و نی ساعت ما بقدر الكردستاني و نی ساعت ایدی صندوق بین گرتن و دنگ داین ایدی بقدر يعني بتكلم بيجين كو إيرو دم دولة آمرن حمو جوبة جولان بيجين قيمقامين واليين وحمو صازية دزجه دولتي ودم وجل إيرو البرهردان يعني بلکو و دیمانه در تماشاکر همو باجرین کردستان بهتر یه سرحدی هم بیشن ایدلو قرس و ایجادی بوتان شرنق و آلین دون همو جیا هم بیشن او عسکر و پولیس و اوی کجدر و آنین وی داری برن سر صندوقا و رای داناویتن هم بیشن همو دیمان اف درکت ولی یعنی وی هلبجارتنی دوی مرف ناوی وی راست نالی که ایدی نه هلبجارتنه یعنی هلبجارتنه ایدی درکت افتشتک بو وکی قایم آبیتن aslında قایم نابیتن سر شارداری ایرو قایم آبیتن سر رعیا گل yani بله هزاران کس آنین وان باجاره هزاران کس چون سر صندوق رعی آبیتن به شرم به فدی و امبیجن اوتوپیزا و منیبیسا همو آنین لوی دری پیش جاوی گل چون سر صندوق و رعی به AKP MHP danabettin. Yani venek ve derket embejin tevlibuna gezi isal betir vekin hilbijartin edik kim bu. Yani embejin bajarin Kürdistan'ı emkanın bejin ku sadi 5 sadi 6 7 beku dengdayin ve kim be embejin tevlibuna hilbijartini. Yani revşek ve ha ve kim gote ev hilbijartin idici hilbijartin derket ev bu tişteki دی دوی پولیتیکای پشتی که هلبجارتن پولیتیکا عالیه دمی و یه مخالفت امیجن بین نرخاندن و پولیتیکای کوسا لهمبری AKP و MHP بدنن نهت که اتشتی و صابیر باشه عدنان است خوازم بپرسم ناج دم پارتیج بردف کن دم پارتی داخیانی دا کو گل دوی نترسن سیاستین ترساندنه کو دم AKP خوازه بکار بینه پولیس عسکر و هر وها همه سازین دولتی نهال ورده گل لسر صندوقان از خوازم هم چاودیران بگیره وظیفه دارین جالی دم پارتی دل بجارتن انده روش چاواید لسر صندوقان دبیستانان کو دیده هل بجارتن بیکتی Yani demiş sıbih zaten hendik bujbey ku Ramazan gel rojiye demiş sıbih hendik bu çoğuna sersin lokali pişti miru ev dimenin ku asker polisin ku bajarin Kurdistan'ı da
ev diman derketen holê bêtir gel qehrî û çûn ser sandoqa em bêjin Yani ısrara gel betir çê bû. Erê çûn ser sandoqa yani niha ez li mektebek tîm wê derî ciya em geran ev cî ku rê tê avêtin baş bû yani çûn ser sandoqa piştî nîro em bêjin tiştek wisa girseyek wisa zêde diçin ser sandoqan karin wê bêjin ew jî qehra ew ê îro ew dimenê ku derketine holê ji ber wê em bêjin çûne ser sandoqan niha jî çin ser sandoqan nîv saet maye em bêjin berdevkê demê û yên ku li van dera bajarê serhedê hemû em bêjin hevşaradar û niha bangewazî dikin û dibêjin bila gel car dibiçe ser sandoqê û dengê xwe bikar bîne li hemberê vê gaspê divê gel biçe ser sandoqê ancak gel vê gaspê ber û vacî bike û demê ser bêxe yani bangewazî jî wisanin em bêjin nîv saetê de hê derdorê meyteban gel hêj sirê de sekiniye û li benda rayê avêtiniye. Belê Adnan bixwajî tijî rojnamevan te rewşej nêz ve dişopînê yani di nava hilbijartinan de tiştekî ku bala te kişand dibe dîmeneke bi rastî jî hem hêvî hem jî moraleke çawa dide gel tiştekî wisa gulber çavê te ketibî tu karib me re parve bike. Yani gel hemû astengiya berheme hemû astengiya çe ser sandoqê îra daxwe den nîşandin em bêjin hemû bajarê Kurdistanê wê ev îrade bawerem wê derkeve holê yani bawerem wê derkeve holê wê bersivekê em bêjin hem ji bo dewletê îdî niqayûm yani qayûm mevî dî nikare besa qayûm û em bêjin walî û qeymeqam û filan bîvan bike topyekûn dewlet yani dewlet bütün hemû amûrên dewletê wê bersivek bêdayîn yani ku em çin dibistana ew dayîkên ku ji nexweşxana tînin ew ê sersediya ew ê nexweş ew ê kal yani îradeyek wiha wêneyekê wiha jî derkeve holê em bêjin ihtimalek mezin e ku dêv Kurdistanê de dem bibe bersiva ev polîtikayên qirê jî îro ser sindoqa hatin pêşçev. Belê rojnamevan Adnan Bîlan Ciwanê agahiyên gotara gihandiye em gelek spas dikin di xebatê we de em bêjin serkeftinê dixwazin xebat xweş dem baş. Dem baş. Belê hevalî fehîm em cem te jî wanê jî me rewşa wanê jî şopan de eger nenînekî te hebe ser wanê jî heminekî baxfir rewşa wanî jalê hilbijartinê yani hevalê me Adnan Bîlan rojnamevanekî gelek kevne xwedî tecrübeyekî mezin e bi rastî gavkadin jî me xeber da balkişan tiştekî got yani dibe ku bi gor hilbijartinên berê hilbijêr sedî 5 sedî 6 kêm werin ser sindoqan di ser de jî zêde kir yani got ew êrişên dewletê ku piştî di raya giştî di belav bû gel qeherîn çûn ser sandoqan tevlîbûnek çê kiriye nîv saetek mayî gelek mühim e yani ew kesên ku bi taybet li Kurdistanê dijîn ew kesên ku Dem Partî qezenç dike ew bajar û navçeyên ku bi rastî divê îrada gel sandoqan dixwe nîşan bide nîv saetek mayî ew nîv saeta gere baş pê bikaranîn hilbijartin saet çara de diqede ama bira kesek nebêje çara de diqede eger tu çar kêm yek deqe jî biçî ser sandoq û ser sandoq em bêjin 100 kes jî 500 kes jî hebe hatta ew kesên li rêzên raya xwe bikar neynin sindoq nayê girtin lê piştî saet 4 û 1 deqe jî tu nikarî yedî deng bidî çünkü saet çara de tespît dikin ser sindoqê çend keseye em bêjin 20 keseye hatta ew 20 kes raya xwe kar bîne sindoq vekirî dibîne ji 20 kesê bêdetir kî were dehî nagirin ji bo yani bira biçin ser sandoqan dengê xwe bikar bînin çima mühim e ez wê jî bêjim yani ev ya ji bo Kurda tene serê xwe ne hilbijartinekî heremiye çima çünkü ev devlet di 2015 de siyasetekî din danî pêşiya xwe bi plana çokdanînê siyasetekî qirkirinê danî pêşiya xwe û xwest Kurd bi qirkirinê tune bikir yani ew tiştê ku sala 1915 de anîn ser Ermenî û Süryaniyan
ev tiştên ku hatta salên 60, 65, 67 anîn ser Rûm û Yunanên yên li herêma Tirkiye dijîn, ew tiştên ku li 75 li Kıbrısê pêk anîn. Zanî Jawan tiştana dixwastin piştî sala 2015 li hember Kurda pêk bînin. Lê Kurd berxwedan hem li çiyayên Kurdistanê li berxwedan hem li qadan li berxwedan di siyaseta eşkere ya zemîna demokratîk qada demokratîk di berxwedan. Hemû saziyê wan hat girtin, rojnamevanê wan hat girtin, saziyên rojnamegerî hat girtin, televizyonên wan hat girtin, kovarê wan hat girtin, bi de hezaran însanên me li dervê welatin bi nêzî 13,000 insan zindanî kirin ya alî din jî tekriben 22,000 insan Rojavayê Kurdistanê bi destê dewleta Tirkiye şehîd ketin û her wiha li başûrê Kurdistanê de şerê berxwedanê de gelek gerîlayên Kurdistanê şehîd ketin. Lê dîsa jî dewleta Tirk ew helwesta xwe pêk neanî. Madem ku pêk neanî li vir bira îrada xwe nîşan bidin. Ew îrade nîşan dayîn her wiha ji bo siberojê jî peyam e. Lê bine hinde zulüm li me kirin, lê feqat me çok dananî. Em dixwazin ev mesele çareser bibe. Eger îro Tirkiye birçîbûn heye, eger Tirkiye insan nikaribin nan bibe mala xwe ji çopa nan kom dikin, yek sedema vê yekê heye ew jî şer e. Siyaseta şer e divê dewleta Tirk ji wê siyaseta şer xelas bibe. Ji bo wê yekê jî aha îrada me ev e, em amade ne. Temsîlkarê wê îradê jî li zindana İmraliye û pekke bi xwe jî dibêje ku ê ku me temsîl dike ew e kerem kim pêvajoyê bidin destpêkirin yana kesek tiştek nadite tu bi îrada xwe dikarî bi dest bixî. Belê. Mamosta ez bêjim hêvî kim hevalê me ser teknîkê ji Amedê telefona me dîsa lê bigerin berîvan altana me agahî jûr jî bigirin lê xalek girîng te anî ziman mamosta ew jî mesela polîtikayên desthilatdarî AKP'ya çok dayînê ya çok şikandina gele ku piştî berxwedana rêveberiyê Xweser li Bakurê Kurdistanê me dît ku qerkirinê dewleta Tirk desthilatdarî AKP bi ser gel dimeşand. Vala xwe de piştî pêngavên meşên azadiyê li Wanê û li Serhedê hata destpêkirin pîrozbayî Newrozê li gor dîtina te de planên çok dayînê dewleta Tirk vala derneket û yek jî ew bê îradebûna ku AKP dixwast di civakê de li Bakurê Kurdistanê vala derket ji ber ku ew çok dayîn rolnerîst berûva jî wê îradebûyînek pêş ket ev dîmerê ku niha rojnamevana jî parvetkine nîşanaya wê ye. Li vir tiştekî din heye yani eger AKP îro wê rastiyê qebûl bike siberoj nikare desthilatdarî destê xwe de bigire. Belê. Têkçûna AKP'yê jî pêk ve. Yani AKP nikare wê desthilatdariyê destê xwe de bigire. Ha ji ber wê yekê jî AKP û MHP êdî ji niha pêve ji bo parastina xwe siyaseta şer bikartîdin. Çünkü tu qas desthilatdar bijî gava tu ji desthilatdarî biçî tê hesabê van rojana bidî û her wiha di rewşekî demokratîk de tu nikarî ji darzandinê xelas bî çünkü insanan kuştine, insanan qetil kirine. Yani hatta niha ji 2015 hatta niha herî kem 40,000 insan jiyana xwe ji dest dalin. Belê em mamosta dibêjin niha di awakî zindî dem partî daxuyaniyê dide em pevre li daxuyaniyê jî godarî kim pişramê werin cebte. Adaklı 99, Bitlis Merkez 51, Bitlis Tatman 726, Dersim Mazgirt Akpazar 127, Diyarbakır Eğil 1129, Diyarbakır Hazro 797, Diyarbakır Kulp 1929, Elazığ Karakoçan 519, Erzurum Karaçoban 312, Hakkari Çukurca 3235, Hakkari Derecik 1979, Hakkari Yüksekova Esendere 953, Hakkari Şemdinli 1886, Iğdır Merkez
4382. Kars Merkez 3842. Mardin Dargeçit 570. Mardin Savur 978. Mersin Akdeniz 460. Muş Malazgirt 609. Siirt Erol 688. Siirt Eruh düzelti yapıyorum 1071. Siirt Kurtalan 688. Siirt Pervari 33. Siirt Merkez 6328. Şırnak Beytüşşebap 828. Şırnak Güçlü Konak 494. Şırnak Merkez 6541. Şırnak Uludere 1409. Toplam kaydırılan seçmen sayısı 31 merkezde şu ana kadar tespit ettiğimiz 46.901. Şimdi buna darbe değil de ne diyelim? Şimdi buna irade gaspı değil de ne diyelim? Şimdi buna bir ülkenin bir başka coğrafyası gibi, bu ülkeye ait değilmiş gibi davranılan ve böyle muamele edilen bir ayrımcılık yapılıyor demeyelim de ne diyelim? En hafif tabiriyle. Buna karşı mücadelede de ortaklaşılamayacaksa ne zaman, nasıl ortaklaşılacak? Eğer lehemberi ve embehevret koşin lekin emeki jaroj dest bidin evdu emiken gibi hevret koşin bikin. Jboçi tane dengeden parti delke ve lehember ve yeki binerin 46,901 hilbijer bigişti ve guhestine lisiyek heriman bitane lüvederi avqas kes nezi 5000 kes ve guhestine. Biz bunun yani ev dengen kaçağın o emi veki bişopinin ev nehakû be hukukiyan emi veki dem parti destur nedin ev hile zanibin ku hile dem parti nemestre emi biserkevin emi kazanç bikin qaden nevroz veki baş nişani meda beli em dizanın ne hesan zahmeteli hilbijerin meji baş dizanın ku ev ne bitani hilbijerinden partiyene çok ağır bedeller berdelen پر گران نجوا و ببین هلبیجر جبرویه که خودی لدنگ خودر کهون ساعت نات 16 ناچار ایواریل 15 دقیقه ما ایدی ام دکلین داویدنه جکر ما خودنگ خود بکار بینن لجیران خود بنرن که کی دنگ خدایه کی دنگ خود ندایه هیچ وقتیه بچن بکوین رزه دو رزه ده بسکنن و پشتره دنگ خود بکار بینن olduğunu bizanı ku mafyaya de hundenge xwe bikarbînin muhakkak dibe em behevre evvel bijêrên ku bi qaçaxî hatine veguhestin ji van re û bêusuliyên wekî din jî gendeliyên wekî din jî heta cî bi cî zorla insanlardan fotoğraf talep ederek neredeyse. Çavaku bi zor ji insanan fotoğraf xwestin gotin denge xwe bikarbînin teqez denge xwe bidin filan partiye hewldan bi vî awayî fotoğraf wan jî bigirin serkeftinek bi vî awî ne zaferdir eger were bi dest xistin zanibin ev ne serkeftinin ne tut tiştekdine dîrok jî betim nîşanî meda lê teqez wê gel bi serkevin wê hêza gelan qezanç bikin ji ber ku gel ji hemû hîlewdê ku dolaban bihêstir û mestirin devam edeceğiz. Ev daxuyanî me bidomin hevalên hêja. Hiçbir hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız. Hiçbir hilenin kolayca yapılması. Hukuki emi devji bernedin, pevi bernedin, emi bişopinin, emi destur nedin hilevde ku dolabin wan. Jişirne kata karsi. Hatta xalfetiye her deri hem jikadan hem jinavendin xwe tevi komisyonin xwe hukuki tevi hevalin meynal kadene tevi endamın xwe tevi parlamenter xwe nunerin xwe em dakika em xwe dişopinin keliyen davi hatta saat 5'an hatta dakika davi jemi bişopinin jikera ma xwe gösterelim hep em heza demokrasi be hevre nişan bidin spas dikim. بله گذارین هجا داخویانی بردف کدم پارتی عایشه گل دوانه بخوا
تێگوتن کۆ بگشتی 46 هزاراتیە گوتن و 91 هەلبژێران بداخوازە دزینە ئیرادەیە گەلێ و دەربەیەکی لە دژی ئیرادەیە گەل پێناسەکریە وێ داخویانێتی چاوە نرخینی مامۆستا شخومە خەبەردا یعنی tiştek ku berê hatibû tespîtkirin 53,000 bin niha jî xwe Ayşegül Doğan jî dibêje ya herî kêm ku me tespît kiriye ew e ji wî jî zêdetir e bêguman ji wî jî zêdetir e fakat li vir tiştekî ji xuya dike yani mühendisiyekî baş kirine ama dekarî jêrkirî divê em bîr nekin Hamîd Bozarslan teqrîben mehek berê di nirxandinekî xwe de digotibû ku êdî li hemberî me dewlet tune ye blokekî paramîlîter heye blokekî paramîlîter heye tam di heyama Osmanî ya Dawî de ew jon Türk jî aynen bi vî mantalîteyê xebitîn û hinde qetliyamekî mezin jî pêkanîn yani niha sistema ku Erdoğan û Baxçelî bi hev re pêkanîn blokekî faşîst û paramîlîter e mirov dikare tenê bişibîne Hitler ji wî wê de tirêtirê fakat tiştekî cuda heye li hemberî jî berxudanekî xurt û xurt heye divê em ya qet bîr nekin yani ew berxudana xurt ya li hember faşîzma Erdoğan û Baxçelî tune bana heta niha welat hemû têk çûbûn îja ev xîreta Kurt nîşan da lê bê tevahî Tirkiye jî êdî yên din hişê xwe bînin serê xwe tenê li mehla xwe nenêrin ji bo pêşeroja gelên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bawayekî giştî bixebitin yani ji îro heya sibe bi hilbijartinê ve tiştek nayê guherandin fakat sibe wê de bawayekî berfireh divê meriv lazim e ser pêşerojên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bifikire û ji bo wî jî têkoşînek nû û xurt bide berxwe yana pêşeroj wê ji îro baştir nebe Nerê başê mamosta Fehîm Işık ji bo beşdariyê em gelek spas dikin rixandinê hêja xebat xweş em ji te re dibêjin berê gudarê hêja me giştî divê saeta hanê de hewl da hem ji Şirnaxê Ciwanê û me xwest em xwe bigînin Amedê jî rewşedawî ya hilbijartinê ragihînin daxuyaniya dem partî ji ku balkişandiye li ser derbeya ku li ser hember îradeya gel AKP dixwaze bike daxuyanên dem partiyê balaraya giştî dikşînê AKP bi tür çi rengî saziyên dewletê bikartîne hîle û dek û dûlaban bikaranîna dengên hilbijêrên ve guhestî ku ji deverên din ji Rojavayê Tirkiye anîne Kurdistanê û li gelek bajarên Kurdistanê bicî kirine bi 10,000 hilbijêr anînin xuyayê AKP desthilatdariya AKP MHP ji bo vê pîlaneke şerê taybet ya bedûr û berfireh kiriye berê di serê saetê de dîsa em ê bi hev re berdewam bikin nana bereke Kurd paşî di serê saetê de dîsa em ê berdewam bikin fermû Dünya kore kerenale kerimenaye derman büküm dürünü xwe em bi destê xwe haydi haydi lobira haydi haydi lê xwendê îro roja qîretê sibe gelek derenge haydi haydi lobira haydi haydi lê xwendê ku îro serhil nedî sibe gelek derenge zulmü tenahşini baver büküm de hezah ve emne serkevin haydi haydi gelime haydi haydi birayme o megelle kişime serokeme gürtibe haydi haydi gelime haydi haydi birayme o megelle kişime ev faşizmli serme
faşizm ölveşi diktatör ve çok tayni gel ve azadi şabi haydi haydi hırnıkma ev faşizm ölveşi diktatör ve çok tayni gel ve azadi şabi Yağmurlarda ıslanmayız, karlar yağsa biz donmayız. Yağmurlarda ıslanmayız, karlar yağsa biz donmayız. Dağ gibiyiz yıkılmayız, işte buradayız. İşte buradayız, işte buradayız. Biz yıkılmayız, dağ gibiyiz yıkılmayız. İşte buradayız. İşte buradayız, işte buradayız, biz yıkılmayız. Biz Serhat'ın sesleriyiz, Sinanların yüzleriyiz, Ceylanların bedeniyiz. İşte buradayız, biz yıkılmayız. Biz Serhat'ın sesleriyiz, Sinanların yüzleriyiz, Ceylanların bedeniyiz. İşte buradayız, biz yıkılmayız. Ser verip sır vermeyiz biz, davamızdan vazgeçmeyiz. Ser verip sır vermeyiz biz, davamızdan vazgeçmeyiz. Bir ölür bin diriliriz, işte farkımız. İşte farkımız, işte farkımız. Biz yıkılmayız. Bir ölür bin diriliriz, işte farkımız. İşte farkımız, işte farkımız. Biz yıkılmayız. Agitlerin yüreğiyiz, mizginlerin sesleriyiz, uğurların bedeniyiz. İşte buradayız, biz yıkılmayız. Agitlerin yüreğiyiz, mizginlerin sesleriyiz, şerzanların bedeniyiz. İşte buradayız, biz yıkılmayız. Dur ihtarlarına uymadığım için sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kanlı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde kılıç attıklarının atlarını bağlamama astım da geldim. Parçaladı körpe bedenim bombalar, saldım çoraklaşmış topraklarımı köklerimi. Ben Uğur, ben Ceylan, ben Şerzan, ben Aydın oldum da geldim. İşte buradayız, biz yıkılmayız, biz yıkılmayız. Agitlerin yüreğiyiz, mizginlerin sesleriyiz, uğurların bedeniyiz. İşte buradayız, biz yıkılmayız. Rızgariya başarane Vaem hatından behane Nafraşim civanane Likmanina kheyyanane Dem şalat hat meydane Keşkir adli versmedane Bedek durengi khazayir Hoştur bonenda jiyane Dem şalat hat meydane Keşkir adli versmedane Bedek durengi khazayir Hoştur bonenda jiyane
مغزانو هیویا دشتو کویانو موزی خسردم بسارو جنی جامردو خورتی زردی پولاتو پتی شاری بنی سردستی سربراز بودم خانتی جنی جامردو خورتی زردی پولاتو پتی شاری بنی سردستی سربراز بودم خانتی Sen Nevruz'un ateşi, sen barışın simgesi, özgürlük çiçeğimsin. Sen doğunun güneşi, sen Nevruz'un ateşi, sen barışın simgesi, özgürlük çiçeğimsin. Sen Şirinsin ben Ferhat, sen Dicle'sin ben Fırat, sen Murat'sın ben Serhat, özgürlük çiçeğimsin. هزيمة صلاح الدين دمرطاش هزيمة كرداس كردون قانم قيبيس ابن تركا Adayı Dem Parti ve Coş Ülkelecan Etmaz'ın dıdolmen. Mevdin ağda mevdiki. Namzedin Dem Parti şevedin o İru ve gerek bajar o nafçan ve ger rahatın gerhev. Dem Parti. Dem Parti. Zıraya kıldım Dem Parti keko. Mevdin deme mevdin ki.
بله گودارین هجا ام ده بشه دویمین دیا برنامه هلبجارد طایبت همی روشه داویه هلبجارتنی بشوپینن گلو لقادان لدورین کو هلبجارتن هاتن کرن انجام داوی چنه حوالی ما حتی کل سر تکنیکی هول بدن میوانی ما آماده بکن اما جروجنو میوانم بپرسن آگاهین داوی هنک آگاهی هم تخوازن بواره پارو بکن نمزتن هف شارداری یدن پارتیه لدیجی هولدانا گاز کرنا ایراده گل کجهلا پولیسو لشکرم و هاتن کرن بانگ لکسین کو حتی ها دنگی خو بکار نه آنینه کو بچن صندوقان خدیل ایراده خو درکوین و دنگی خو بکار بینن بله هر وها کاروبارین دگداین هلبجارتین هریمی بردوام بکن دوی هلبجارتین ده لشکر و پولیسین AKP'yi گود خوازن ایراده گل گاز بکن و بکارانینا دنگین و گوهستی آنگو دنگین بتفگر اجدورندن ین باجاران آنینن کردستانی هولدانن کو دکو دولابان ایراده گل گاز بکن نمزتن هفشارداری آگری بطایبتی دم پارتی هازال آراسچی جبر گلک پولیس و لشکر ده هلبجارتنان ده دنگ بکار آنین بانگ کرن کو ورن لی اراده خواه خودی در کف نشان بدن اف بانگیا لگل کر دیسا هازال آراسچی آخفی دسری ده لگل آگری از بانگ لحمو گلی ترکیه دکم کو دست به دنگ داینی بکن خودی اراده خو در کفن و ریندن پیلانین گسب کرنا اراده گل لکونیا جی و لگلک دورندن جی وک درسم آمد خرپت و گلک دورندن ین ترکیه و باکوری کردستانی هولدانین AKP یا دکو دولابان گسب کرنا اراده گل بردام دکه لی بانگین دم پارتی بردفکن دم پارتی جبکو گل صندوقان ده خودیل دنگی خو در کفن و ریندن سیاست AKP کو اراده گل گس بکن و دربه لاراده گل بکن بده هزاران مکمانی زمان جبرین هات داخیان دم پارتی هات بو زمان عایشه گل دوان بخواه بردفکدن پارتی وشان زندی دانی زمان کو زیدتری 64,000 دنگدیر ای دولت AKP ام بجین دستلاتداری AKP جباجارین روجاوای ترکیه و گوهسترین آنینن دناو باجارین کردستانی و خواستن وک لشکر و پولیسان جی او دنگی خواه جبو AKP بکار بینن و گلک دوران جی هولدانین نمزتن ای هفشارداری AKP و MHP جی کو پروفاگاسیونا و ایریشن چاودرین سر صندوقان جی بکن لگلک دوران وک شرنخو دورندن حتی وانجی و بجن لسرتجی هولدانین ویرنگی بردام دکن حتی اولی مل هم خواه بگینن روحایی اولی ما از بهیوی مکو امل آگهین داویج روحایش بپرسن لور چه دقه و مهل بجارتنین لور دچه آستکی دیه دکو دولابین AKP لور چاوانن برسوا گل لهمبر لیسکو دکو دولابین AKP چنن شر تایبتی کو AKP دهل بجارتنی ده بکارتینه سازین دولتی بکارتینه کو کاربه لیسا دستلاتداری خود لسر شارداریان و سیستم قیوان جی تخوازه لکردستانی بردام بکه حتی ها تلفون من هاتنه گریدان دیسا از بالی بکشین ملسر علاقه گلو چوینا لسر صندوقان تفیکو شدت و زورداری و تندیا کو دستلاتداری AKP لهمبر چالکه دموکراسی کو دم پارتی ده بجارتنان ده بریو دبه همو تویجن گل ج 18 سالی حتی 7 سالی بلکی جارنا 120 سالی جی وقت دایکه که کو تفکر خواتیه ده هم بزاد کری خدای دنگی خو بکار انیه او تلیه خو وک دورشمن سرکفتنی بلین کریه گلکی بحر اوایی جواکه که زندیه ده همو وارن هلبجارتنی ده اراده خو نشان دایه لهمبر سیاست AKP کو هول ده ایوه اراده گاس بکه دیسا ده نوچین دنجی بال هاتک شاندن سر اختیاران به هفره دستی هفدو دگرن و بری خود دن سر صندوقان لور هستیاریا گل واتایا هر بکارانین هر دنگه که لهم برد سلطداری AKP تی واتایا خودی درکتن لی اراده خواه لی وینا خواه کو AKP تخوازه و ویناوی و اراده وی گلی گاس بکه اوی اختیاران بوی دلسوزی بوی هشیار بونه هانیجی دچین سر صندوقان
لگلک دویستانین کل ور هلبجارتن فیک هاتنه وکه آمده وکوان سیرت شرناخ روحای جولمرگ و گلک دورندین حتی مردینه جی موشه و آگریه قارسه و گلک دورندین گل لوان دیویستانان لدوردو صندوقان جبو پارستناوی دنوا هاولدان آدنن دستلاتداری AKP'جی دنوا هولدانین کووان هولدانین گل والا درخه و اراده گل گس بکه اف آگاهین کو کلی به کلی اجمره دتین ام هول ددن کو بوره پار و بکن جبریا ساعتا دسپیکه ده کو ما آنی زمان جگلک دوران چونا سرگل چقاس هولدانین پولیس و لشکران کو ترسی بخن دنوا گل پروفوکاسیونان بکن او چاودرین کل سر صندوقان کو یک جوان شان خارج دستا بو لسوره لآمده لدی ساجی گل به اصرار الهمبر وان زختان به بریارداری بخوا بقحرکی مازن هم بروی دستلات داریه خودیل دنگی خودرد که و دچی سر صندوقان جبو پارستنا صندوقان جی حتی جیتی هولدانی خو بردام دکه لی گلک دورین باجارین ترکیه وکه دریا رش لروجاوای ترکیه جگلک باجاران 2000 AKP'nin تخازن به انجام هلبجارتن بگیرنگی بگوهرن دیسا خویا دکه بریا هلبجارتن جی لجیر زمین ده باوکی شر تایبت AKP و دستلاتداری AKP MHP وان پلانان آماده کری به عسکر و پولیسان بدنگی کشدر و آنینن دخازن باندور لسر انجام هلبجارتن به تایبتی لسرت شرناخی وان دورین کو براستیجی به وان پرگالان هول ددن انجام هلبجارتنی بگهرن حتی ها وی واریده جی انجام کی زلال پر نکتی دستیمده لی پایی کود ساعت 5 ده انجام هلبجارتنی دقیق دقیق کلی بکلی ورن امیجی هول بدن دوشان خود وان آگاهیم بوره پار و بکن د ساعت 4 ده لگوری دما آمده و ترکیه‌ای ev هلبجارتن yani berbdawi ve çe 50 ve ili ev agahi keri bikeli ve verin parvekirin çawte zanin le Türkiye'ye ul Bakuri Kursani الگوری هلبجارتن قدغه راگاندنه هیه لی اما اف قدغه جبو مدن ندر باستارش برکو اما هول بدن آگاهین داوی به گهداری خوره برای گشتی را پار و بکن چه آگاهی که دکه بردستیمه لروحای بتایبتی یک شهری من حساسه که دستلاتداری AKP گرانی ددسر لیان دزانن نمزد هف شهرداری روحای بخواجی رفاهی جی لور هولدان کیوی هی کو او شهرداری دست سر بکه هولدان دم پارتی جی به گرسایی لگلک نافچین روحای جی کو اول بجارتن اند انجام کی مسوگر گلک شهرداریان بدست بخن دیوان هل بجارتن اند ارمانج اوه بهیویم لگلک دوریم وکه سامسورجی و دیلوکیجی برای روزنامه مراد چفچی اموان آگاهی هم بگیرن حوالی ما لسر تکنیک هول بدن خو بگیرن بله حوالی مد بجیم مراد چفچی نکار تفلی ببه بخواجی روشا د سامسوری دیلوکی د شوپینه ام هیوینه امجی آگاهین داویج امرالله آجارجی ور بگیرم بخواج روحای روشا ورد شوپینه بنارم بیکال ور چه آگاهی هنن حوالی ما بهیوی ما وانا تلفن ما آماده بکن امجی د آگاهین داویجی بوره پار بکن دواره هلبجارتن انده ایسی یکی آداری حتی ها د وشنا زندی د دراگاهاندن د چه آگاهی تین پاروکرین ولی گوداری هجا د نووان آگاهی اندجی پرووکاسیونین کو تیکرین پلانین AKP کو تیکرین حتی ها انجام کو تی خواستن AKP نکارب دست بخیر دا بوینا گل دور ده گلک دوران هاتی اثبات کرن پرووکاسیونین AKP جبو چوک داینه چوک شکاندنا گل اراده گل به هولدان خوشی بردام دکه دوی وارده اصرار گل هیه بله دیسا
دواری زختن کو سر هلبجارتن پلیس لشکر تایبتی لباجار که باجار شرناخی به هزاران پلیس و لشکر دورده AKP ده سالداری AKP هزارتشی پلیس و خود گراو اولکاری رژیم بخواه بکارتینه ناونده شرناخی تایبتی تخازی شهرداری دستسر بکه به هزی داخیانی دم پارتی کود بیجن اف شرمکه مزنه بدزی بدکو دولابان بگاسب کرن دربه کی و بناف دکن لهم بر اراده گل تیکرن تو چاو کاری به اتوبیسان به اراجین گله کی مزن جدورندن ین ترکیه تینه هرمی کن نه علاقه وان بوی هرمی رهیه نه نشتجیه ورن نه ناو نشانوان وره و نه جالی چاند و کلتوری ده تکلیای بان هرمی را تنه توانتینه جبو گوهرتنا انجام هلبجاتنه اف جی نشانه چی ده ده سیاست AKP ده یا هول ده انجام هلبجاتنه بگهره بتحمل AKP الهمبر چالکی دموکراسی که الگلک دوریم با کری کردستانی پیکتین نشانه اویه و هر وها نشانه کو AKP سیستمه که یا د سلطداری خو لسر حیله دکو دولابان به هیزا لشکران پولیسان و هر وها به هیزن خود گراوید بجن ای اولکاری خو بوان زختان هول ده خالصر د سلطداری ماینده بکه داگرکریا و لسر کردستان الگلک بشندنی کردستانی به هول دا و بری هلبجارتنه جی وکه امراض کی جبو پروپاگاندا هلبجارتنه بکار بینه به تایبتی گوتی ام ریشی لسر باشوری کردستانی هولدانه کو او دسکفتی انگل کرد لباشوری کردستانی هلوشینه لگل ریوبریا پدکی پیلانایا آماده دکن همان دمیده گفو تهدید نوان لسر و جاوای کردستانی وانا همو وکه امراض کی جبو هلبجارتنه بکارتینه جغینی ده زختین کل باکوری کردستانی دکه و نشان داده ایدی AKP گشتی است که نه بزخت و نه بزوری و نه پولیسان و نه به هیزا دولتی او نکار خوش پیا بگیره و اف شهرداری انکو براستی جاره که به ازمونه که دموکراتیک بویرنگی دم پارتی اف نمزتی که بی اراده گل نمزتی خواه نشان دانه و پشتی ویجی بسر صندوقان چونه لگلک ناوندین سرکه وک آمد روها بله حوالی مد بیجن امرالله آجار نهال سر خطا تلفونی آمده جروحای امی آگاهی داوی بپرسن حوالی امرالله آجار تبخیر هاتی و شانمه دن باش حوالی امرالله آجار جروحای هون بخیر هاتن و شانمه دن باش لی خویاده که نه آمده قطبو حوالی ملسر تکنیکی دبیجن تلفن بخواه نه آماده یه ام بهیوین کوی تلفن دیسا آماده بکن ده آگاهی ده آجانسا ده دگرین ام دخوازن واره پار و بکن ده هلبجارتنان ده بانگ نمزتین دم پارتی گلک ناوندو نافچه کو جگل ره وان گهندن و پولیتیکین AKP ترسو چوک شکاندنی یه گاسب کرنا اراده گل هر سر صندوقان خودیل دنگی خودر کهون جبو کسی کو دنگی خو حتی نها بکار نه آنینن لگلک دورم بانک هیه هر سر صندوقان خودیل اراده خو در کهون چونکی اف دنگ داینا هبونو اراده جبو گل لباکوری کردستانی هر وها هف سروکن دم پارتی جی اف چند روزن جبو پارستنا صندوقان خودی درکتنا لدنگ و هشیار بوینا الهمبر پولیتیکاین AKP دنگدان ده بانگین هشیاری هاتنه کرن جگلک پارلمانترین دم پارتیه پارلمانتر و سیاستمدارین بریجی این HDP جی بخواه بانگا هشیاریه لگل کرد هاته کرن کو بچن سر صندوقان دنگی خو بکار بینن و جدک و دولابین AKP ره هشیار بن گهندن وانگفان و سیاست کو AKP تخوازی گل بترسینه جی گاوا پاشته ناویجن جی گلک دواره وقت مانی زمان جی تاویگو اف پولیتیکاین چوک شکاندنه بردوام دکه اصرارا گل یا خودی درکتنا لدنگی خواه بردوام دکه حتی انها انجامه کی بر بچاو کاهل بجارتن
گشتی چاستی نگشتی بردستیمه د ساعتین پیشامه ده و اف انجام اشکره ببین د وشان خود امی بوره پار و بکن بله الورجی ام آگاهی که بوره پار و بکن دا آجانسا دا گرکنه لسی و دی ناوندین کاروباری دنگداین دبیجه بدایی بویه لناوندین دنجی دی صندوق دی ساعت حفدان دلگوری دما باکوری کردستان و ترکیه بین گرتن لباجارین وکا آگری چولیک بدلیس آمد خرپیت ارزنگان ارزروم دیلوک سمسور جولمرگ قرس ملاتی گرگم مردین مش سرت سیواس درسمه روها وان و ایل شرناخ اردخان ایدر کلیس گیرسون گمرشانه اردو ریزه ترابزون و بایبورتی کاروبارین دنگداین تیگوتن بدایی بونه لچلو نه باجارین دنجی دی دنگداین دی ساعت 15 ده ببورن ساعت 17 ده بدایو ببه نچین داوی کو گشتنه بردسته به هجی بردوان دکی آگاهی کلیب ورن دیسا درباره هلبجارتنان ده آگاهی کم کاربواره پار و بکن هفسروکین گشتی ادم پارتی تولای حتیم اولاره بانگل هلبجیران کر و ها گوت ورن ام دنگی خواه بدن هفسروکا گشتی ادم پارتی تولای حتیم اولاره لپیشیا دبیستانا آمدهی یا آنادولوی یا پیشهی و تکنیکی یا سلیمان دمیرل رزانی نافچه رزانی آمده داخویانی دا و اف بانکر ام ده کلین داوی دنه و از دخوازم بانک لگل ما یه هجاب بکم جکر ماخواره ورندنگ خواه بدن ام جارا کردن و ودخوینین سر صندوقان ام بانک دکن و لسر صندوقان کون دنگی خواه بکار بینن اری اف آگاهی کو دا آجانسا ده دکلین بریان ها ده جه گرتن دیسا برسف کرنا گاسب کرنا اراده گل ما چاوا برین هاجی گوت بو نامزدین هفشارداری دم پارتیه لدیجی هولدانن گاسب کرنا اراده یا پولیس و اراده یکو بدستی پولیسان و لشکران و پیکتین بانگل کسین کو دنگی ها حتی ها بکار نکرنه بکار نآنینه وان ودخوینین دنگ داینه کاروبارین دنگ داینه هلبجارتنی هریمی بردوام بکن دوی هلبجارتنی ده لشکر و پولیسان جبو گاسب کرنا اراده گل و گهستنین باجارین کردستانی بله جه روژاوای ترکیه او وان هلبجاران آنینن نمزتین دم پارتی د پارتیا د وکوی او دموکراسیا گلان دم پارتیه جبو برسوی بدن به اصولیین کوتین جیین کسین هیجی دنگی خواه ندانن وان ودخوینین دنگ داینه د درباره آمد د جیو خرپیت جی آگاهی کل بردسیمه هم کارن وان پار و بکن نمزت هفشارداری دم پارتیه یا هزروی یا آمده حسیبه یازدک بالکشان دلسر گرینگیا دنگ داینی دیل بجارتنی ایرودو و ها گوت روژا همو کد و ایراده خواه در باسی صندوقان کرینیه دماکو دنگ داین بداوی بلا ام صندوقین خواه لیب خادی در کفن و برندن ev hişyarî kiriye li xerpêtê jî nemzetên hevşaredariyê DP-yên Dem Partiyê Songul Düzgün û Cafer Uğur jî bertek nîşanî hilbijêrên ji derve hatinin ve guhestin da û wiha bang lê DP-yan kirin hê jî dem heye dengê xwe bikar bînin vê hişyarî kirinin Parlamenterê Dem Partiyê İstanbulê jî Celal Fırat jî li bajar jî bang li dengdayînê deng ji bo dengdayînê jî kir li gel kir vê bangê û wiha got serê sibehê leşker anîn vê derê deng li wan dane dayîn û çûn lê li vê derê jî wiha dibêjin hûn nizanin em dizanin em ji vê derê ji gelê xwe re wiha dibêjin werin xwedî lê îradaya xwe derkevin
ev banga parlamenteri Dem Partiye İstanbul'u Celal Ferhat ku li bajarê Xirpêtê deng bi kar aniye belê ev jî agahîn ku di ajansa de cih girtin. Belê niha jî hevserokê keneke Ehmed Qaramûs amadeye birêz Ehmed Qaramûs hûn bi xêr hatin weşana me. زۆر سپاس دەکەم سەرکەوتن بژوارە هەر بژی سپاس dikin birêz Qaramûs hûn bixwe jî hilbijartinê dişopînin rewşa hilbijartinê siyaseta AKP desthilatdariya AKP ku bi leşker polîsan hewl dide îradeya gel gasp bike li Bakurê Kurdistanê dixwazin li hember çalakiya demokrasiyê derbeyekî pêk bînin bi veguhestina dengên hilbijêrên li ji Rojavayê Tirkiye hûn vê rewşê çawa dinirxînin بێگومان ڕەوشە هەلبژارتنên şaredariyê ku li tevaya Tirkiye û pîlan û siyaseta hem ya dewletê yani em veya devlet bibêjin ya jî ittifaka AKP û MHP ku li Tirkiye birêve diçe me pir hindik me ev rewş texmîn dikir ji ber ku serê çend mehaye piştî ku îde helbijartinên îdara mehellî eşkere kirin dest bi hazirî û pîlanên sextekariyê û bê yasayî kiribûn û ji xwe tiştê ku îro ku li hemû deverên bi taybetî li bajarên Bakurê Kurdistanê ew texmînên ku me dikirin yek bi yek cî bidire ji ber ku bi hezaran leşker bi hezaran polîs bi hezaran kesên ku layengirî wan bin pêkirina yasayî li gor yasayê ku helbijartinên ku veguheztinin bajarên Kurdistanê kom bi kom ku ew diçin ser sindoqa dengê xwe didin dengên nerewa ku bixwazin ji bo tevaya Tirkiye bidin xuya kirin ku em de helbijartina de serkeftîne. Belê. Ev tişta ku wektê ku diragîhandinê jî de tê şopandin û agadariyê ku em saet bi saet ku ji Bakurê Kurdistanê li bajarên Kurdistanê çûna xelkê li ser sindoqa deynî veya bixwe dibînin û li çendîn deveran îtirazên müşahidên li ser sindoqa ku diyar dikin ku ev sextekariyeke bi berfire he bêguman niha hinekî zûye ku daxuyanî an jî rewabûna vê helbijartinê cî de ye ne di cî de ye yani ev helbijartin rewayeteke wê heye tuneyî di saetên pêşme de yani li ser saeta mayê ku wê îde dest bi hejmartina dengan û sindoq bebin wê encamê wê bidin xuya kirin. Başê birêz Qaramûs niha duwarê em bijin desthilatdariya AKP bi xweyayê bi mehan amadekariyê van dek û dulapan dikin. Ji ber em dizanin jî di derbarê êrişên dagirkeriyê li ser Başûrê Kurdistanê tehdîdên ku hilweşandina destkeftiyên gelê Kurd li wir her wiha li Rojavayê Kurdistanê Bakur û Rojhilatê Sûriye ev gefê xwe berdewam dikin veya wek propagandakî hilbijartinê ji alîkî bi kar anîne aliyê de jî hêza polîsan leşkerên ku we xwe anî ziman ne bi hezaran bi de hezaran tê gotin zêdetî li 6,4 heta niha hilbijêrên veguhestî ku ji deverên Rojavayê Tirkiye anîne van bajarên Kurdistanê ên navendî û li wir dixwestin bi encamê hilbijartinê bilîzin bi tenê jî bi sînor neman li vir em bêjin wek siyasetmedarekî duî warî de wek hevserokên kenekê em yanî gel hember vê gaspkirinê divê çi bike yanî çi dikare bike bêguman gel dikare çi bike çi neke ji wê zîyettir coşa xelkê li qadên çi pîrozkirina Newrozan dibe çi jî ku de kar û xebat û tekoşîna hilbijartinan de ku hate xuya kirin bi qenaetê min
îradeya xelkê Bakurê Kurdistanê derketî holê. Bi hejmara beşdarvanan bi hejmara ku xelk piştgiriyeke berfireh dikin divê hem di asta pîrozkirina Newrozan de hem jî de hem beşdarbûn çalakî kar û xebatê ji bo helbijartinan jî bi heqîqet sürprîzeke ku ji bo gelek kesa sürpriz ku belkî bête xuyakirin ya jî bête qebûlkirin lê ji bo me em bi îrada gelê xwe dizanin em bi coşa gelê xwe dizanin em bi bîr û baweriya gelê xwe ku di salên bihûrî de ku îradeya gelek bajarên Kurdistanê zêbiqandî sed şaredariyên Bakurê Kurdistanê ku bi dest xistine ev îradeya gelê Kurd îradeyeke polîtîze bûye îradeyeke birêxistinî ye îradeyeke têgihîştin e îradeyeke serweriya pirsa nasname û hebûna xwe ye lê di salên bihûrî jî de di du peryûdên cidan de ji we ve jî malûm e ku îradeya gel dan hêlekê biriyê qeyyûma bêrewabûneke bêyasayiyeke bê yanî ev ji xwe siyaset û pîlan û helwestên dewletên dagirker bi vî rengî ye dema got di mekanîzm û sîstema kolonyalîzmê û koledariyê de ku tu binirxîne ev helwestên dewletên dagirkerin ji ber vê sebebê jî de yanî rewabûna yasayên dewleta dagirker rewabûna ku tiştên helbijartinên bi vî ragî dibin navê demokrasiyê de ku xelk diçin ser sindoqa îradeya xwe beyan dikin îradeya xwe cîbcî dikin ew ji bo me helwesta dewleta Türk rewabûnekî wê tune ye em hêzeke dagirkerê hêzek wek hêzeke dagirker dinirxînin û çiş destê wê bê ku gelê bindest gelê ku dibin şert û mercên dagirkeriyê de dewlet hemû şêwazên sextekariyê û bêyasayiyê û bêqanûniyê û bê rewabûna wê li hemberî gel rêşan dide bijar ev e ku helbijartinên Tirkiye yanî ku niha di îro de şaredariyan de ve berîkêlîkê di pirsa we jî de ev hate diyarkirin gefa li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê negef yani evaya î de ketiye rewşeke fiîliyatê ku î de bi awayeke giştî ku her du beşên Kurdistanê ku yek ku xwedan fermiyeke statûyeke fermiye yek jî ku statûyeke de facto ku jêrbûyî ku di asta navdewletî de tên îtirafkirin û têne qebûlkirin dixwazin wan ji holê rakin ev helbijartinên dewletê ku îro bi rêve diçe dixwaze yek ji beşek ji konsepta wê pîlanê wê stratejiya wê hedefa wê ew e ku wedî me xwedê giravî ez di nava qewsîkekî de dibêjim dibêje ku em divêya me pişta xwedê giravî terorê şkenandiye layan girêwan nemaye piştgiriyê wan nemaye kesek nema piştgiriyê wan dikin wedî di helbijartinên şaredariyê jî de ku çi encam derbiket dixwazin vêya bikin ji bo ku vêya meşrûtiyetekê rewabûnekê ji bo êrîşê xwe ji bo dagerkeriya xwe ku ji qada navdewletî li cîhanê bide nîşankidin rê li hemû rê û rêbazên sextekariyê bê rewatiyê bê yasayetiyê ku mafê gel û îradeya gel ku bi hemû şêwazî bin pê dike çi biriya leşkeran dibe çi biriya polîsa dibe çi jî biriya sîxuriye dibe ya jî ew kesên ku ji wan re navê korûcîtiyê de
عشیرین کو بخواه به سیستم داگرکاریه و گردای همو شواز کو سفربر کریه کو جبو کو دیمنه که بوی رنگی بده خویا کرن باشه برسکارا مستنها مجارك براستيجي پر گرینگ وانی زمان يعني او حساسيات دمي بيواجوي استا قركرنا كو دولتا ترك سياستو د سلاداريا كپد مشينه وبري دمك بپارتيان سياسي ين كرد داخياني كه هبش و دابو و بالکشان دو سر پیواجوی تهلیکه این کو سیاست د سلطداریا AKP یا قرکرنی الهمبرگلی کرد مشینه دوی واریدن ها الهمبر وی قرکرنی افت مسئله تنی نه هلبجارتین هفشارداریانه مسئله دورده قرکرنا کو بسر جواکن دموکراتیک لسر گلان بتایبتی جی اف چالکیه دموکراسی و پیشنگیا گلی کرد تب درخستن پارتین سیاسی کرد دبن بانه کنه کجید خوازی ببه لدروی کنه کجی دورده لهمبر وان سیاستین قرکرینی بتایبتی پشتیوان هلبجارتان اگر انجام این کو AKP خوازی بدست بخه هولدانین ویج بو قرکرینی gerek partiyen siyasi çi bikin durdu. Na em خوازم دستپیکر وها ببیجم هل بجارتنان جبو ایرادایا گلمه کو اداره محلینه کو خدمت گلمه رجه باجار و باجاروک و نحیین کو باکر کو خدمت جوار بکه ام گرین دبینن و ام دخوازم کو خلق ایرادایا خو بدن خویا کرن و ده همان دمیده حلوستامه کارو خباتامه سیاستامه و استراتیجیامه دوی رکبریه ده پیو آجویا هلبجارتنین اداره محلی ده ام و دولت یعنی تدگیر آزادی خواست و دولت روبروی تکوشینه که یعنی ام وان هلبجارتنا وک تکوشینه که وک برخودانه که وک هلوست ایراده گل ام ددن خویا کرد اب ملکی تکوشین و خباتانه دملین دنده وکی کواجی دست نشان کرد که جوینا 23 ماه آداره ده ما جوینا که برطرح لگل همو پارتی و رخراوی سیاسی یه که دبن سیوانا کنه که ده و هن کسایتی و پارتین کود بن سیوانا کنه که جیده نه حال حاضر ند بنوی سیوانه ده بنجی لی بشدار بونا وان دوی جبینا کود 23 مهده و بحث دکر جبینا کمیتا هفبشیا سیاسی دیپلوماسیه ده دور ده مجارین گلکی گرینگ هاتن روژوه که دولت داگر کرد چوک ترکیه دبه چوک ایران دبه چوک حکومت ناوندی یا فدرال عراق دبه و حتی رادیه که رژیم باس یا سوریه جیده که دناوان هولدانان ده دخوازن که همو دستکفتی سرکفتن استاتویا گل کرد که بتکوشین خواه بخباتا خواه ببرخودانا خواه که بدست خستی چسبان دیه دخوازن جهوله راکه جبر ده سبب جیده به همو ری و ری بازن که داگرکریا خواه چاوه بجی بکن که وان دست کبتیا جهوله راکن کارو خباتی خواه بکن اویا جگله مر گلکی دیاره و اشکریه ها جملین دنوه بانگوازیامه همو پارتی رخصتن سیاسی ره جه کسایتین سازین جواکی ره ما هلوستا دولت ترک سیاستا دولت ترک پیلان دولت ترکیه داگرکریه با آوائه که اشکر مدانی و مترسیداری و گفی و داگرکریه که رو که تی شوپاندن مجوان اشکره کرد ری و ری بازکی دن جبنی کو کرد دبن سیوانه که نتویی ده ده چرچوه پیدا کرده استراتیجیه که نتویی ده که ام کاربن لهمبری داگرکریه حلوستکی ندج داگرکریه به پیش رو ببن و ام کاربن یک رزیا خو بینن یعنی اف ایریشان ev hevlên dagerkeriye konsept û stratejiyê ku li hemberî
Kurd û gelê Kurdistanê bikartînin ne li hemberî yek partiyê ye ne wekî ku dijmin bi nav dike ku xwedê giravî partiyek an jî rêxistinek an jî ku hêzeke xwedê giravî terorîst ku li hemberî me yem dixwazin ewlekariya sînorê xwe neteweyî cîbicî bikin ne di wê çerçevê de ye yanî gerek em siyaseta dijmin baş tê bikêjin hewlê wê ku niha çi li başûr dibe çi li Rojava dibe û çi jî li Rojhilat û Bakurê Kurdistanê dibe gerek em veya baş bixwînin em veya baş analîz bikin ku heqîqeten devletên dagirker dixwazin van destkeftî û statûya jolê rakin yanî tevgêra azadiyê tevgêra ji bo rizgariya gelê me bi peydakirina statûyê ku nasname û çand û xwe rêvebiriya xwe ku îde ava bikin li hemberî wê ye ev gerek herkes ku vê tiştî pêwîst e bibîne û ku roj berî rojê bilezgînî em karibin platformeke neteweyî helwesteke neteweyî li derdorê çerçeveya stratejiyeke neteweyî hemû kom bidin çi di asta berxwedanê de be çi di asta bergiriyê de be çi ji asta siyasî û çi jî di asta dîplomasî pêwîst e helwesta gelê Kurdistanê li hemberî dagirkeriyê ji raya cîhanê re bête îlan kirin û bête diyar kirin eger em bi vê siyasetê bi vê helwesteke neteweyî li hemberî dagirkeriyê ku em berxwedanek bergiriyeke bi tund nedin hemû derfet û îmkanê ku di destê me de wê ji destê me bête ev çesbandinên me ev destkeftiyê me wê ji dest biçin. Baş e birêz Ehmed Karamûs pirsê me ji we qediyan di dawî de eger bixwazin tiştekî bibêjin berêm xatirê xwe ji we bixwazin fermû. Na bera ez vêya dixwazim bibêjim sebaret bi helbijartinên li Bakurên Kurdistanê li bajarên Kurdistanê encam çi dibe bela bibe em bi wê baweriyê ne ku gelê me îradeya xwe li tekoşîna xwe bi xwedî derket li nasnameya xwe bi xwedî derket li hemû rê û rêbazên demokratîk û neteweyî me bi kar anîn li serkeftin ya gelê me ye belê dijmin bi hemû sextekariyê xwe bin pêkirina yasayê xwe û peymanên ku di dîwarî de ku bin pê dike dixwaze ku îradeya gelê me bi taybetî gelê Kurdistanê bin pê bike ku gel necejbine bera gelê me bi tişê wazî morala xwe têk nebe em bi serkefîne em na çend saet mane piştî çend saeta wê encam bêtin diyar kirin encam çi dibe bera bibe serkeftin ya gelê Kurd e û em serkeftîne avaya ku birê û rêbazên van helbijartinê sextekariyê û bêrewabûyê antîdemokratîk û faşîzan jî ku bêtin diyar kirin ku bi rengekî dî jî derkeve tişik û gumana me tune ye serkeftin ya gelê me ye û gelê me helwesta xwe hem ji dagirkera re hem jî cîhanê re diyar kir û nîşan kir we bihêvî me em ê encamekî serkeftî jî bi dest xin belê em jî bihêvîne gelek spas hevserokê Kongreya Netewî Kurdistan Ehmed Karamûs ji bo ku wê ev dem ji me re veqetan ji bo nirxandinên wê hêja em gelek spas dikin serkeftinê ji we re dixwazin her bijî spas dikim berê gudarên hêja em hatin dawiya bernameya hilbijartinê destskêliyên pêşî de weşaname de agahiyên dawiyên hilbijartinê hebin diriya weşaname de hûn dikarin bişopînin em bijin divir de em xalekî deynin bernameya xwe li vir bi dawî bikin spas ji bo hemû mêvanê me ku beşdarî weşanê bûn me hewl da gelek deverên din jî bigirin lê mixabin gelek telefonê me derneketin ji ber ku kêliyên dawî berî diyarkirina encaman e ji bo hevalên ser teknîkê welatê de pê em gelek spas dikin